Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajing klad ki san ngot ki brio ha kapung pelang kabadon ha ka we ka yeng hadong madan la palang la yo ajing tip kadaw ka de na mar bagila ring ye kle RB hadian bagila tap lang ye ka generator ha ka te kapung ki brio ki bla klad ki kin thop ya lai ngot ki bana ka thain thang sning pan ar ngot pat ki berap iki ki de ki shipara ki bana nongra dong ktie nang ta we pat ubalalat im udehi na ka snong thang sning ha ka jing ekren bat uba la report Roy Nongbri SDO Water Resources East Khas Hills Shillong uloong ba kat kum ka jing tip ka bla yo lum laong bagi papin khu ya ka te kapung ki la penrung lang ya ka generator na mar bo pipe tan kot syo uloong ba ka jing mi ka tedam na ka te ka generator ka la penlong iki bandu min siem na mar ba kapung ka long ka bajilio kum ba lai phut na lor ba kim Engkau siapa yang kuat bani? Empau kecil sogam iki. Merok saniyeng di baladu iki. Mensim berkordor kani ke jingja. Nak kalian ke departmen nga. Ina lapbar ke ina syamba. Kani ke di kepung kepala. Dan lupa dari ke berim. Ti nak kalian ke try kila. Nak persang ban menjilio mo. Ban buon ni ko nang ba kinyo ban pendap biang. Ti por begile ini dia gidan di beriu ki pumba kila ong di mistri ki di pona ngasling di ti ne pung ke por bagiti marga jemi jong ko kalong ka ba kalong bun mo marba mitip ba kani ka thai por belet thai la palang ka song ba mentar pi ini naru di gini ki yong ga yeng ba kila ti katang don ke jingjereng te haba ka jar ko ka klan ki don kam ban sei to ko ke kana makan sup kan komtrei jongki te ki penon kam me kani ka pom mo baki ong ke kani ka pom ke ba ran daga diesel ka penya daga diesel ke diesel pump betu ke diesel pump ru kadon ki ke ba ka kamla menle nomor ba teng minta habang hitan betu ke diesel pump kala mentan ka tang ka bodon put benjengai nak tu pom hapor bekitan di kila pun nomor kapung ru kala jengai kala jeliu te kimla bentan te tilek kumno ki do terlai ki pengam ni kenika diesel pump kam harum lene kam marsiteng jong ka kapung bakilati kana makin yok kot ya ka to ko makin tan ben permi shabat tu por bakile e kene kile se kim don ya ka awareness lene kim don ya ka jingtip mo akano ko kom kan long kumno na dangile kanta tingi iru ba ini kapung ni kila ajan poi ka completion phase lene kila ajan dam tinggi bakas slap tu kila yatab ti don tang I tilio iba akut la akut kemucu ong no ti tang ban rung brio ti ta itu kapung sepo kala long kapnya bat kala long kuduk bat hundan jakasu ba kal air kan ya gud di tang naik tai tilio ti por bepin ki penya je kini kapong te ka pom te ka mitdem baka de diesel generated pump hakta ka kom te long kaduna no ka oxygen level nene ka air ke bengiring di kabun nak katadam ya long poisonous no okay kumoi ong mo nak tanah pollution kilo ong ba ipit kelada kam yo pun klek lang bakal air ka bengiring sim kakala no carbon monoxide ya haba kadon kini carbon monoxide ke bolong very poisonous ke bolong bi mo di beri ulum sutu usu king boyong bait bat usu long no senses bait di dia hanak tak rukom kini kibriu kendal yo tan dan perta kum bangalayo so bagi batai kibriu na sini he kimyo tendre don ni wei kum bangitep usu kumno ra kumno yo ben mi ko ko yo ban perta jingira pen dan so kita kino habau perta te kimi arngot kin para no sosno para marjan kiru haka jing temu mo jingira para briu kila ya mare kila ya wan kiru kim datip ya ka e ka daw kila rung lang tu ko te tang lai pu second let's say ka simpol kumpul ong nak pollution bau beriu ring itu ke RB but usu long unconscious bed untuk beriu usu di tak tahu kini ke jingja kala pois kini ke ba susi mene long kini ki kumbang ong mo dakitin pareng jadi ka dak out well dene kapung kumbang ong dakitin kasi kumi gini long nakaliang ke water resource ngimpak don ke IKE ke pengibu ke ba
dong kum kita ki guidelines dan ki SOP but ngatrai Shu lo ong ru bana kaliang ketenat ru kan sishim khia halor kane ban penmi de ki kendon knang bakum kini ki jingja kinom ja shu nang ni shakman nakani ka jingja te ngatrai ni na ko department ru ngin simkhai ki kam but ngin frame no de ki kendon ba apa no kom bangin le la da kinon gibliu ki ko ganti ki pum but ngin sa batai de ki jingtha ba kidi ki tenat bangin labu but nakaliang ka disaster management rukin batailam buat naboro kita tenat ki ba yadehi buat kani ka kam le si ki hab ni hab yami skmat ban mi no da ka ai ti wat na ngatrai hak po bylaws ru da ki la ban incorporate lang le ne pen sop lang ba kinu shwa bikin ai ka building commission le si kani ka jingti pung ru ka de ban ta ban like ni ki jingja susi kum kini thom ne ka jingjiliu jo kani ka pung ka long lai put ti hadu sla ka poi apui put bat ka jing jrong jing yar ka don kumba south put la san put ti itu i cakarung pada entrance ide output mana takadau ka salong yang deketin paring claustrophobic mo temut ba sedang mo kala aduna no ka oxygen level le ka air bengi dengan sim kala bun dak tu ka air bi carbon monoxide Tekamut kadau kadi bagi tap hi katu ka isu sapok Kang di Kuala Min kan dei katahi nomor kum ke ngila ekran ngila ya liu lang dumut kan dei katahi dei nakal air kiring bakala bun pelat deka tedam ke bumi nak tu diesel generated pump ti min kan dei katahi ti kan senjang yo hi ki khubor ki bakamnya as for now kadai tang katahi bangidang tim Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya